Dobrodošli ljudi, evo danas ćemo igrati Zulu, ja i moj brat. Evo moj brat nek se predstavi sam. Ćao ljudi svima, eto mi igramo Zulu. Znači igramo trojica protiv Neđipa, ali mislim da ću ja preći kod Neđipa pa da igramo normalno. 2 protiv 2. Čekaj da nađem neko mjesto. Evo možda će neko preći kod mene. Evo dobro, ajmo F5. I eto ljudi, svi su sad ušli kod nas. Evo ljudi, počinjemo sa klipom. Znači danas moramo razvaliti. Ja znam da je moj brat dosta jako u ovoj igri. Skoro najjači. U ovoj igri. Sorry. Skoro najjači, samo što neki ljudi imaju haker pa su jači nego ja, ono, ne mogu im ništa. Eto ljudi, sad ćemo vidjeti kako igraju Dušan. Pozdrav za Dušana, za našeg prijatelja, brata. On je ovaj Srb, što mu piše. Evo još čekamo da ulaze. Evo tu je moj brat. Evo on ima zeleni famas, a ja imam crveni famas. A ja imam ljepši famas. Eto, ušao je samo naša kraljica. Ok, pozdrav za našu kraljicu. Evo sad ćemo mi da te razvalimo. Silovamo. Pa beste bre ljudi! Jedna bomba tamo. First blood. Evo ljudi, znači bio sam je, ali dobro, ne možemo nas dvojice igrati protiv nje. Ovo nema smisla. Evo i Dušan. Evo ušao je i naš prijatelj Dušan. Pozdrav za njega. Karinđo me Dušan. A gdje je? U njihovoj bazi. Eto i mene je ubio. Šta i tebe je ubio? Da. Evo ljudi, bit će još klipova, bit će GTA 5, bit će svega. Znači ovo je novi otvoreni kanal. Revenge. Ubili ste mi brata. Tamo je Dušan, ulazi, neđe. Evo, ubio sam ga. Pazi. A ti ćeš sa snajperom, a ja imam famas. Ajoj! Reloado se, zato me ubio. Ja i mene je ubio isto. Da uzmem ja AVP, ljudi moji. A, nisam uzeo. Ok, nema veze, mi ćemo tu sad da vidimo. Oni su stalno u svoju bazu. A nemam pojma zašto. Ok, sad ne znam gdje je Dušan. Dušan je negdje. Tu je dole, vjerujem, ako nije tu dole... Tu su štek. Evo ga, to je to. Ja sam ubio Maša, kraljica. Evo još ulaze, ljudi moji. Triple kill. Ljudi mi prepoznaju. Eto, znači ja sam kralj, ljudi moji, uzeo sam AVP i idem sa AVP-om. Ljudi moji. Evo ljudi polako ulaze u naš server, to što smo napravili na Zuli. I eto ljudi moji. Ne. Uzeo ti ovaj tvoj famas. Uzeo je famas, šta će sad? I ubio me sa tvojim famasom. To je to, idemo reload. Ok, tu neko, nema nikoga. Idemo jednu bombu tamo daleko. Okay. Ne, ajde reload se. Ma daj jebem ti. Uzeo je moj famas. Majku, voli ti jebem! To je to. O, reload, znači se bježi. Aj, čuvam ti guzu. A jebi ga.
Briga, eto, moj brat ima 10 kilova, ja imam 7, kao što vidite, on je uvijek najbolji. I uvijek je kralj, di god igramo uvijek je kralj. Kralj! A za tebe uvijek ću biti kralj, bro. Evo ga, revenge. A da jebem sve. Idemo jednu bombu tamo daleko. I bomber. Double kill. Triple kill. Ja ne mogu vjerovati. Butcher. Po prvom putu ljudi moji on je ubio trojicu. Evo ljudi, znači vidite da sam ja kralj 11 kilova. Evo 12 kilova. Znači... Nećemo još idemo reload, samo 4 metri. Ne. Šta sam dobio 5 metri i to je to. S pištoljem sam ga ubio, majke mi, a imam najslabiji pištolj ovdje. To je ona što je... Colt 1911. Uzet ću ovaj god. Serial killer. Serial Ja killer. ne mogu vjerovat, majke mi stalno ubije. 8 kilova za redom. Ovo ljudi prvi put se dešava. I ubili se meni jer mi mobitel zvoni. Trenutno. Sad ćemo vidjeti, čekaj, di su? Ok. Znači nas ima više, ok, nema veze. I... umro je. I ovako se ubije da te usmire. Kako bježi, da ga ne karinđam sa snajperom. Učio. Ok. Znači prvi put igram već Zulu dosta. Prvi put sam kralj. Ovako ovdje nema nikog. Ko je kralj sada? Ti si. Kako ovo jebote? Pa svi igraju sa snajperom. Vidio ovo ima M200. Duša. Uzeo od nekog. Šta ti imaš M200? Ne, imam AVP plus 1. Evo stavio M. C5. To je dobar C5. Znači ovako bi bilo pošteno. Zato što ako idem tamo, razvalit će me. Evo čekam ga tu. Bježi. Sami bježi. Headshot. Ok, moram da bježim. Reloada. Nema veze. Evo osveta. Oni Ko je će kralj? sad- Pa ti si buraz. Evo ljudi. Sada ću ja ovo... Ovako, makni se i sad moraju oni... Znači, oni moraju... Tu bi on trebao negdje biti. Ako ja idem ovdje, ubit će mi bolje da idem ovuda, ovako. A da jebem ti. Otkud sad pucu? Čekaj me tamo dolazi. Jebi ga. Karinđo te, Dušan. Nema veze. Ima veze. Ok, znači mi vodimo 52-33. Šta hoćeš? Evo ga bomba. Znači nekog sam pogodio s bombom. Ode Dušan. I ciljam vrata ljudi moji. Ciljam vrata. Samo vrata. Tu, evo ga, 2 put za redom sam ubio Dušana. Tako bježe, da ne dođu na moj snipić. Na moj karos. Ti, papa ti moj kitos. Ok. I ljudi, ako hoćete igrati s nama, možete nas dodati na Steamu ili na Zuli, uđete, Joj! evo tu
tu su vam naše imena, pa nas možete dodati. A isto tako se zovem i u GTA 5. Tako hoće igrat, Double to je kill. to. Evo Bravo, ga, znači, to bi bilo to, sad ide jedna ovako bomba da baš pada na njih. Ne. Znači, on bi trebao tu negdje biti. budi tam, makni se. Ti imaš već Ne! 28, ti imaš već 28 kilo. Pa naravno, A sad ja- ti da imam još više. Ja nemam ništa jako, samo famos. Jebi ga. Da, ljudi moji, možete kupiti puške, snajper zauvijek. Možete Po pojačati. meni ova igrica je bolja nego Counter Strike, po meni. Za ostalo... Revenge. Vidi, ne puca me, vidi. A ko mi je uzeo kill? Bravo. Evo, imam 30 Bravo, kilova. kill. Znači, jedan assist master, 12 puta umro od smrta. Ovako jedan ovdje, jel tu se sna... Direktno, majke mi, ej. Direktno. A, čisto glavić me pogodio. I idemo, drugi položaj, ljudi moji. Jel sam ja glup, majke ti? Kako je on ovdje na našu bazu? Šta sam ja toliko glup, evo? Zašto? Sve sam išao okolo da bi došao na vrata. Na ovo desna vrata, a mogu sam samo ravno. Evo ga. Ali uzet ću ovaj baš da vidim kakav je. Čekaj, imam li... Double kill. Dobar je. Samo što ovaj ne zna igrat, a ne zna, razvalio. 8-8. I idemo sada. Okej. Ljudi moj, tu sam se uštekao opet. Tam bacaju bombe. Joj! Ne! Znači 34 kilova imam. Ja imam 25. 25. I to je dobro. Ništa nego ništa. Evo ga. I tu bi trebao biti neko. Ako... Pazi, ide. A, nisam znao. Iznenada je izašao. Iznenada. Iza leđa mi je došao. Kao neki peder, majke mi nema. U glavu na glavić ne može. Headshot. Kako? Kako se on stvorio tamo? Jebote. A ovaj me tu razvalio, majke. Evo idemo uzeti famas, ljudi moji. Sad ćemo vidjeti. A, Dušan! Revenge. To je taj jedan range. Idemo tu jednu malu slatku bombu. Nekoga sam... Jebote, ovo je samo sa AWP-om igra. Je. Okej. Duški. A, ko peder, majke mi moje, idem uzeti AWP. Znači imao si manje smrti od mene, a sad imaš više smrti nego ja. Jebi. A da jebote! Da nije nikad došao u naši. Ne. Ne, znao sam. Nisam trebao izaći.
Nikako da pogodim tog lika jebe. A jebote šta puziš? Okej. Toliko je dobar 15. level ko fol. Možda koristi hač, ako znaš. Vidio. 3 puta za redom me ubio. Pa i mene, ovaj Matije. Ej, mrtve da vam jebu sad, aj. Nemoj se živcirat, buraz. I dalje si kralj. A nek sam kralj jebote nego onog fibom. Toliko puta umrem, a ne smijem. Ovo nije istina što se dešava, majke mi. A znam da nije istina što se dešava. Jebi ga. Takva je sudbina. A dobro. Okej. Vidi. 4 puta ovaj tunel me ubio. Bolje da stavio ime tunel. Direktno sam unutra ubacio bombu, majke. Ko da sam ciljao, bez veze sam bacio. Vidi ovo. Sa mojim AWP-om znači me ubije. Sa mojim Ja sam ubio AWP. uvijek tonela. Dobro, 32 kilova. Sad će me ubiti. Oni kad pucaju 3-4 metaka, meni ode pola života i više od pola, majke mi. A ja kad pucam 70-80 metaka i ne umre nikad. To ti je tako. Moraš ga direktno u glavić pogoditi. A gađam ja u glavić, ali nije to to. Okej, evo. Kalaš. Da probam kakav je. Imam ja jedan plan, majke mi moje. Ali ovako kad čučnu, to mi na živce ide. Cučić. Samo nek čucnu oni. Čucnu. Samo neka čucnu, sad ću ih ja razvoj. Dobro, Uzeo šta? sam M3. Moj. M3. Ali kako? Probat ću neki drugi, uzet ću ovo. M3. Šta si ti uzeo M3? Super. Ja sam uzeo M3. Iza leđa. Ej, Srb ti je ovdje. Znam, ubio me, evo. Okej, počeo je dobro da igra, prije 2 dana pojma nije imao. Ako vas je naučio sve igrati. Okej, što neću. To neću sigurno uzeti, idem tu. Sad da vidim da li Razvalje će... je. Idem da uzmem moj famas. A kako? Prvi sam ga upucao. Vidi, vidi. Ajde, šta me opet uči. Headshot. Double kill. Ćao. I ovaj je uzeo M3, mater mu jedu. Idem sad uzeti snajper. I sad će svi da uzmu Triple snajper. kill. To, nisam se ni nadao da će me ubiti, majke. No scope. Evo, uzeo sam ovaj, kako se zove? Ne. Mark 10. To...
kako se kašteo, kako Ljudi, nježi. moj jučer dok sam igrao Zulu, jedan klinac je bio sigurno imao 7 godina. Ti psuje, znači na sve strane, stalno mi psuje. Headshot. Znači stalno, Šta stavim? stalno me psuje, majke mi, ali Ako stalno, lažeš? majke mi. Ti koliko lažeš ni... Majke Baba ne mi, može jučer, lagati. evo Mandi je bio ovdje, Mata se zove. Ti, kao, on je u Njemačku, kao mi ne možemo ići tamo, a mi živimo u Njemačku. Vidi, 146. Oni nas vode, je. Revenge. Kako sam glup, jebem ti živo. A Double ne kill. smijemo izgubiti. Zašto pa? Šta su oni 150? Da, A kad mi imamo slabu ekipu, jebi ga, pojma nema. Edijao. Ne mogu vjerovat, majki mi moje. Al kako jebote? Da, tako. Dobro, mi vodimo 156, šta hoćeš? 157, 156. A jebote, snajper te jebo! Je nešto štekaju. A skopom te ubio. Sa skopom. Sa skopom, najslabiji snajper šta postoji. Vidi! Šteka mi net, ne znam zašto. Ne znam, ali ja samo znam da ćemo izgubiti. Kad nemaš pojma. Da, pa imam 42 kg. Kako mi šteka net? A imam 24 ping jebote, to je normalno, 9. Ali kako jebote, sa pištoljom me ubije? Kako je to moguće uopće? A jebi ga moguće, kako si ti rekao. Sa najslabijim pištoljem sam. Ali ja sam imao 100 HP-a, bre. A jebi Jebi ga, žao mi. Aj, uzet ću baš jedan put ovaj. A, ne. Kako? Jebem ti M3. ga 64 kg. Izgubit će. A ne smijemo izgubiti. 10 kilova nas vodi. E, kako me kao iza zida pogodio? Ja sam bio u zidu, on me pogodio. Kako? Headshot. Jedi. Tvoj famas je ubio. Ubio. Evo ovdje. Sad ne koristim šta hoću. Ali svi moji famas uzimaju, zašto jebe? Zato ga ja ne koristim, famas je naš. Danas jedan dečko koji famas je najljepši, ono ovo. Kad je rekao jedan. Je ludo, se ja je ljepši famas. Vidi, kako, eto. Baš bacio i bombu i čisto me ubio. Ej! 183,94. 183, 194. E, ajmo, da, jebate. Izgubili smo.
Iza leđa po peder, majke. Evo ubio. To je Jesmo pobjedili su! Jesu, pobjedili kad nemaju ovi pojma. Eto, Vidi ovo je 35 izgubili level, smo jebote Enija. 13 kilova. Ok, ljudi, to bi bilo to od nas. Pozdrav Vidimo se do u sljedećeg sljedećem klipa. klipu.